Assalomu alaykum do'stlar. Bu so'rovimiz erkeklar uchun. Agar sizda prostata bezi cho'ng'ayib ketsa, qaysi operatsiya yaxshiroq? Hozir men sizga shu to'g'ri ma'lumot berib ketaman. To'lig'idan videoni oxirigacha ko'rib qo'yasiz. Hozirgi kunda adenoma prostataga ikki turda operatsiya bor. Birisi tur prostata, birisi milep operatsiya degani bor. Tur prostata operatsiyada bu eskirgan iqma. Bunda prostata bezi to'lig'idan olinmaydi. Kravcheyni ko'p qon ketadi. Operatsiyadan keyin kateter ko'p turadi. Operatsiyadan keyin oyog'i kichkina sekinroq bo'ladi. Milep operatsiyasida bu zamonbop eng oxirgi chiqqan lazerli operatsiya bo'ldi. Prostata bezi to'lig'idan olinadi bunda. Qayerda повторный bo'lib qolish ehtimoli deyarli yo'q. Kravcheyni ozroq bo'ladi. Operatsiyadan keyin bir kundan keyin kateter olinadi. To есть operatsiyadan keyin bir kundan keyin balli o'zi siyadi. Karimov Mustafojon shu siydik yo'li bekilib qolgan sabab borib birinchi shu qorin og'ridi, rosa qorin og'ridi. Keyin yana ertasi kuni haligi siydik chiqmay qoldi. Shu 1,5 kun siydik chiqmay qoldi. Keyin kateterni shunaqa bilan chiqardi işte. Shunda bir 15-20 kun shunaqada yurdim. Keyin Kambaralini oldiga murojaat qilib keldim. Lazerli apparat bilan tozalab, chiroyli qilib qo'ydi. Rahmat shu bolaga. Juda bir og'rimaydi va hech og'riqni sezmaysiz ekan. O'zingiz bu yog'ingiz qarab tomosha qilib televizorga turaverasiz ekan. Og'riqni sezmaysiz ekan. Yaxshi o'tdi, chiroyli. Yosh kattalarga tavsiyam kesin mana shu Kambaralini oldiga kesin. Qo'li yengil va yaxshi vrach ekan. Hamma yo'qni tushuntirib, gapirib, keyingi paytda nima qilish kerak ekan, ularni ham aytib deb tushuntirar ekan. Shu Kambaraliga kesin. Shunda men singari bo'lganlar bo'lsa, shu Kambaraliga kelsa dardiga shifo topib ketadi. Bu betap bir ay burun Siyalbay kelganda kateter qo'yilgan boshqa больницаdan bizga ayrilganda biz bu oqsoqolga milep operatsiyasini o'tkazdik. Hozirgi kunda eng oxirgi zamonbop operatsiyadan biri bu milep operatsiyasi. Murda tur prostata qilib yurganmiz, biroq hozir u apparat уже eskirib qoldi. Endi milep degan chiqqan, bu prostatani полный butunlay olib solib, qayerda повторный bo'lmaydi. Oqsoqoldardagi o siyganni qiynalmaydi, qayerda adenoma qayerda o'smaydi. В общем, siyganda hech qanday problema bo'lmaydi. Tur prostatadan qaraganda milep operatsiyasi ancha yaxshi, ancha nimasi осложненияsi oz buniki. Men Topchuvayev Tokebek shu yumushda ishlab yurib, Pochkovoy kamen menen o'rib qoldim. Böyrөгüm o'rib, tash qiynab meni har yerga bardim. Barib göründüm vrachlarga. Akırına kelgende uşul yerde avangarddagi şul nemesini aytdı. Lazerli operatsiyani aytib berdi. Ошол анан авангардга келип лазерный operatsiya болдум. Operatsiya болгондон кийин өтө жеңил, жакшы өттү. Себеби дегенде адамдын жанын кыйнабайт экен бул. Аркаңан немене тешип туруп эле, денеңди тешип, лазер менен алат экен. Алганда кыйналбайт экенсиң өзүң. Эң жакшы болду. Биздеги ушул врачыбыз Камбарали деген врачыбыз бар. Ушул өтө жакшы, өтө кыйын врач экен. Адамга өтө мамилеси өтө жакшы экен. Ар кандай нерсени түшүндүрүп, өзүн түшүндүрүп, ооруңду түшүндүрүп, кандай кылып алыш керек, кандай кылып erежелеринен бери түшүндүрүп, баарын өзүнүн эрежеси менен ганеке иш кылат экен. Иши өтө жакшы. Өзүнүн сылыктыгын айтпа.
Öttö sılık mamle menen alıp barat eken. Operatsiyany uşul meni operatsiya kıldı, taşты aldı. Azыр mına Kudaga şükür jakşı. Emin nары beri basıp, göңülüm açılıp, basıp kaldım. 22 günü operatsiya oldum. Operatsiya boldum, operatsiya bolgundan keyin meni özüm alayga ketişim gerek. Ketkende uzakka barışım gerek. 3 günden keyin bular çağırış gerek eken meni. Ana men özüm surandım. Suranıp, men uyga barganda dagı oorup kalbayın dep, bul жерге suranıp dagı jakşıraak boloyun dep özüme kamkörдү көрүp, vrachtan Камбаралыдан суранып, ошол жерде лечение алып, эң жакшы азыр Кудага шүгүр жакшы. Бұл екінші бетапыз болса, бізге приступ беріп келген, томография қылғанда каменный верхний третий левый мочеточный шыққан, таштың қаттылығы примерно 1400, таштың размері 1 см. Бұл ақсақалымызға мини перкутанный нефролитрипсия қылып, ташыны лазерден майдалап, тазалап алып қойдық. Құдай бұйырса бүгін үйге шығаратабыз. Ақсақалда ешқандай аурулар жоқ, ақсақал довольный болған, ескерілер чоң шырамдары жоқ, потому что операция 5 мм кичине тешик менен кылынган. Эми ахырыга бул видеоду сыялбай жүргөн. Кеселге карата алагатлар айтасыздар. Бул видеоларды эгер сиздин тааныштарыңыз, тууган уруктарыңыз, атаңызда ушундай сийгенде проблема болсо, зара жак чыкпаса, туну 3-4 жолу сийгени чыкса, сий бүткөндөн кийин дагы сийди калып кетсе, ошондой операциялар кылдырсаңыз болот. Бөйрөктү таштарыңыз болсо, ошондой лазер менен, кичине тешик менен кирип, без операция чоң кеспей, бир күндө эле таштан кутулсаңыз болот. Сиздер менен доктор Камбаралы саламатта калыңыз. Ахыр гапымыз. Сиздер менен доктор уролог Камбаралы. Биз сиздерге саламатта калыңыз. Сиздер менен доктор уролог Камбаралы саламатта калыңыз.